L-għodwa tajba. Nilqawkom għal din ix-xandira diretta illi fija llum ħankun qegħdin intellaw il-polza għadħul fl-iskejjel ta' Knisja f'Għawdex. Id-data tal-lum hija l-ħamis 21 ta' Marzu, il-ħin huwa 9:30 kważi se jdoqqu, illum bdejna r-rebbija. Jiena Ijiem Mifsud, Direttur Ġenerali fl-iskejjel ta' Knisja, Segretarju Edukazzjoni Nisranija, nilqakom għal din ix-xandira. Nixtieq qabel ma nibdew b'dan il-proċess, nibdew b'talba. F'isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Kif qed illum qed nibdew ir-rebbija. Ir-rebbija sinjal ta' tiġdid bħalma hi wkoll is-sinjal tal-għawmien tal-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu li dalwaqt se nkun qegħdin niċċelebraw. Tiġdid li għandu jkun dejjem f'ħajjitna u għalhekk ejja nitolbu għal dan it-tiġdid li għandu jkompli jseħħ kuljum fina u partikolarment nitolbu għal dawk li qed isibuha diffiċli biex jittamaw f'dan it-tiġdid. Il-kol kemm aħna għaddu minn momenti diffiċli f'ħajjitna, għaw uħud li bħalissa għaddej minn daw il-momenti u it-tama hija l-iktar ħaġa li wieħed għandu bżonn biex jibqa' għaddej. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semqeda fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafna dubietna bħalma nafru lil minuħati għalina, da daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, Qaddisa Marija Malla Tapalina mitimbin, issa u fis-sjaw tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu, kif kien bidu issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Xtaqt nibda billi ringrazzjakom eżiż ġenituri. Jiena ġenitur bħalkom, nixtieq fil-waqt illi inkompli wkoll insellem il-Fader Charles Mallija, illi llum qiegħed hawnhekk minn floku, Fader Charles li huwa delegat Edukazzjoni Nisranija. Numru minnkom jista' jkun li jafu ġi maħtur ukoll provinċjal tal-Kongregazzjoni Karmelitana, nkomplu nifirħulu minn hawnhekk għall-ħidma kbira u sfiqa li għandu xi jkomplu xi jagħmel hemmhekk. Kultant żmien ser ikun qiegħed ukoll jieħu ħsieb dawn il-polots, però llum qiegħed magħkom jiena f'diversi oħra ħankun magħkom jiena wkoll. Kont qed ngħid jiena ġenitur bħalkom u napprezza ħafna is-sentiment ta' ansjetà li wieħed jista' jkollu meta jkun qed japplika u nirringrazzjakom bil-quddiem illi qegħdin tażlu illi tippruvaw li jkollkom it-tfal tagħkom fdati fl-iskejjel tagħna. M'għandux nieħduha for granted u dak napprezzawh immens. Nafu li ħajkun hawn diversi minnkom illi ħajkunu soddisfatti llum illi wliedhom ingħataw din l-opportunità se jkun hawn uħud illi b'diżappunt jafu li t-tfal tagħhom mhux ser ikollhom din l-opportunità. Fil-waqt illi qalbi toħroġ għalikom ukoll, nixtieq inqawwilkom qalbkom. Jiena f'daw 30 sena illi kelli esperjenza fil-qasam edukattiv sew biex nitħarreġ kif ukoll biex nagħti s-servizz tiegħi ngħidilkom biċċi minn quddiem li l-iskejjel kollha f'Malta tal-Istat, tal-Knisja u dawk indipendenti jagħmlu l-almu tagħhom biex jagħtu l-aħjar servizz lil uliedna. Għalhekk ejja nqawwu qalbna u naraw kalla jrid li ngħinu lil uliedna ikunu fejn ikunu. Ovvjament nieħu pjaċir għal dawk illi ħajkunu qegħdin ikomplu l-edukazzjoni tagħhom fl-iskejjel ta' Knisja, fl-iskejjel tagħna. Ħanaddi kelma lil Cynthia, iktar tard mbagħad inkun nista' ngħidilkom ukoll il-kollegi kollha għandna magħna, infakkar li dan il-proċess kollu qed isir taħt l-iskrutinju tan-nutar tagħna Dr. Robert Aquilina li qed magħna hawnhekk illum ukoll. Nagħti l-kelma lilek Cynthia. Grazzi. Mela, f'Jannar ħriġna iċ-ċirkolari fejn hemmhekk infurmajnikom bl-andament tal-applikazzjoni tal-ewwel kriterju nitlob ir-reġija ittella il-grafika. Mela, kif qed taraw fuq l-screens tagħkom għandkom l-andament kif iddikjarat fil-ċirkolari ta' Jannar. Mela kellna 14 l-applikant illi applika bil-kriterju tal-impjegati fl-istess skola. 27 applikaw bil-kriterju tal-aħwa fl-istess skola, 3 kienu impjegati fi skejjel sekondarja, kellna każ soċjali, każ ieħor li applika Lawra Viguna u jgħixu l-Asri, u każ ieħor li applikaw Anna Dur. Dak xin dikjarajnilkom fil-ċirkolari ta' Jannar. Ma l-applikanti li rċivejna għal tat-tielet kriterju ħajħdu sem fil-polza tal-lum
għandna set ta' tewmin. Allura hemmhekk aħna rridu nirriservaw post għax jekk wieħed mit-tewmin imur tajjeb fil-polza għalhekk jiġbed it-tewmija l-oħra miegħu. Mela b'kollox għandna okkupati jew riservati 48 post. Issa fir-regolamenti konna xandarna illi għandna 108 postijiet, inneħħu dawn it-48 post għalhekk ifisser li għandna 60 post. Mela dawk illum fil-polza ħajjiġu minn numru 1 sa 60 għandhom post fi skola tal-Knisja fil-Kinder 1 Għawdex. U dik ir-reġistrazzjoni issir il-ġimgħa d-dieħla santikom ftit aktar informazzjoni. Applikanti illum taħt it-tieni kriterju għandna 77, il-post l-applikant li applika għandna dur kif jgħid ir-regolament jieħu sem anka f'din il-polza ġenerali għalhekk għandna 78 li ħajjeħdu posthom illum, innaħħu is-60 post illi ħajintlew ifisser li sfortunatament m'għandniex post għal 18 l-applikant. Dawn is-60 post ħajmorru għandna 14 il-post il-Bishop Conservatory, 5 Laura Viguna, 15 Santa Teresa ta' Kerċem, 16 St. Francis tal-Victoria u 14 il-post St. Francis in-Nadur li nfakrukom li hija Kinder 1 u Kinder 2 biss min jażel għan-Nadur ma jistax ikompli il-primarja tiegħu fi St. Francis Victoria. Kif qed taraw jagħmlu 61 minħabba li wieħed minn dawk il-postijiet huwa rriservat għat-tewmin. Jekk ovvjament xi ħadd mit-tewmin jirrenkja tajjeb, jekk ma jirrenkjax tajjeb dak il-post jiżdied u flok nifqu ma' 60 immorru għal 61. Mela x'inhi l-appuntament li jmiss magħkom wara l-polza tal-lum. Għandna il-meeting li huwa online mal-ġenituri it-tlieta 26 ta' Marzu li jibda fit-3:30 minn issa sa nhar it-tlieta tilħqu tirċievu email min-naħa tal-uffiċċju tagħna fejn hemmhekk intukom ħafna dettalji mhux biss kif ħajsir l-online meeting ikolkom anka il-link li tridu tidħlu fiha dakinhar tal-meeting. Ikolkom ukoll informazzjoni tagħkom ġifieri l-indirizz u it-telephone numbers li nitolbukom li tiċċekkjaw bir-reqqa u tinformawna jekk hemm xi ħaġa ħażina u f'din l-email ukoll ninformawkom jekk tixtiequx li nċemplu lill-om jew lill-missier. Aħna ġeneralment inċemplu lill-om, però jkun hemm min illi jippreferi li nċemplu lill-missier jew ma tkunux available minħabba il-xogħlijiet u tinformawna ċemplu n-nanna. Allura hemmhekk nitolbukom li ttuna n-number li konna bżonn. Però daw ħadd irċivuhom b'email bejn illum u nhar it-tnejn. Dawk li ħajjiġu l-ewwel 60 illum f'din il-polza u mbagħad ħajintaqgħu magħna online l-istess sistema bħal manna illum, ġifieri tidħlu fil-link li ssibu dakinhar l-4 27 ta' Marzu fuq il-website knisja.mt u hemmhekk aħna waħda wara l-oħra skont ir-ranking tażlu l-iskola li ħajidħol it-tifel jew it-tifla tagħkom għal Kinder 1 fis-sena skolastika 24 u 25. Però informazzjoni kollha tingħata waqt il-parents meeting li jkollkom nhar it-tlieta. Ok, mela issa ħanibdew ħantellaw il-polza, infakrukom li għandna 60 post, allura l-ewwel 60 li ħajjiġu fil-polza illum dawk ħajirċievu email minn għandna għal-meeting u kif ukoll biex jieħdu sehem fir-reġistrazzjoni nhar it-tlieta. Fidejk, Dr. Mifsud? Grazzi, Cynthia. Għalhekk bħalissa qed taraw li l-ismijiet ta' tfal kollha il-ġenituri tagħhom għażlu illi applikaw għall-iskejjel ta' Knisja f'Kinder 1 ta' Għawdex kienu ġa miktuba printjati u ġew maqfula siġilati f'dik il-kaxxa qegħdin joħorġu bħalissa u ħajkun qegħdin jitpoġġew flurna biex nibdew it-taħlita tal-ismijiet u jibdew jitilgħu batches ta' 12 biex inkunu nistgħu nagħtu ċans il xulxin ukoll illi nsegwu l-andament tal-proċess kollu. Hekk bħalissa taraw l-ismijiet jinxteħtu. Sa fl-aħħar dik l-urna ħadd tkun trid tiżvojta ovvjament
biex l-applikanti kollha jkunu ittellaw. Nista' nagħtu bidu? Grazzi ħafna Kejtu. Mela. Għanna l-ewwel isem G0668 Naja Attart blittra G 0668 Naja Attart. G0676 Amelia Bell Mitzi G 0676 Blittra G 0618 Enya Rose Neil Harmer Blittra G 0618 Enya Rose Neil Harmer G0646 Cruz Kassar Ostus G0646 Cruz Kassar Ostus G0601 Valentina Gallia G0601 Valentina Gallia G0622 Ella Asha Harbe G0622 Ella Asha Harbe G0649 Luca Attart G0649 Luca Attart propja G qed ngħidilkom għax ma nixtieq kamma nkomplu hekk issa ma nfixklux. G0665 Joya Attart G0665 Joya Attart G0692 Mattia Sherry G0692 Mattia Sherry Oops. Grazzi. G0625 Malakai Kauki G0625 Malakai Kauki Nittama li nkun qed nippronunzja l-ismijiet sewwa. Niskuża ruħi f'każ li ma nkunx bil-qudiem. G0667 Jacob Kai Tabone G0667 Jacob Kai Tabone G0718 Dwayne Mifsud G0718 Dwayne Mifsud. Bekk tal-lajna l-ewwel 12 ħadarġ taqrewkom Cynthia. Mela, numru 1 G0668 Naja Attard, numru 2 G0676 Amelia Bell Mitzi, numru 3 G0618 Enya Rose Neil Harmer, numru 4 G0646 Cruz Kassar Otus, numru 5 G0601 Valentina Gallia, numru 6 G0622 Ella Asha Haber, numru 7 G0649 Luca Attard, numru 8 G0665 Joya Attard, numru 9 G0692 Mattia Sherry, numru 10 G0625 Malakai Kauki, numru 11 G0667 Jacob Kai Tabone, numru 12 G0718 Dwayne Mifsud. Komplu ntellaw il-polza.
G0609 Kara May Kauki, J0609 Kara May Gauci, G0672 Kristina Buttigieg, J0672 Kristina Buttigieg, G0638 Giorgio Tabone, J0638 Giorgio Tabone, G0756 Lena Camilleri, J0756 Lena Camilleri, G0687 Ben Portelli, J0687 Ben Portelli, G0760 Caden Azzopardi, J0760 Caden Azzopardi, G0607 Jax Cardona, J0607 Jax Cardona, G0652 Valentina Zoppardi, J0652 Valentina Zoppardi, G0695 Kai Portelli, J0695 Kai Portelli, G0755 David Said Formosa, J0755 David Said Formosa, G0628 Shezia Cini, J0628 Shezia Cini, G0615 Francesco Mizzi, J0615 Francesco Mizzi. Ek l-istejna t-tini set ta' 12 nerġna dil-kelma li Cynthia. Numru 13. G0609 Kara May Gauci. 14 G0672 Kristina Buttigieg. 15 G0638 Giorgio Tabone. 16 G0756 Lena Camilleri, 17 G0687 Ben Portelli, dan huwa wieħed mit-tewmin, 18 G0760 Caden Azzopardi, 19 G0607 Jax Cardona, 20 G0652 Valentina Azzopardi, 21 G0695 Kai Portelli, dan it-tewmin ieħor, allura hawnhekk l-żewġ tewmin telgħu fil-polza tagħhom ifisser li ħammorru għal 61. Ġifieri għandna 61 post. Numru 22 G0755 David Said Formosa. 23 G0628 Cezia Cini. 24 G0615 Francesco Mizzi. Inkomplu ntellgħu il-polza. Grazzi. G0611 Carla Apap, J0611 Carla Apap. Grazie ħafna. G0728 Dejan Joe Vella Grima, J0728 Dejan Joe Vella Grima. G0696 Hana Kurmi, J0696 Hana Kurmi, G0658 Matteo Brignoli, J0658 Matteo Brignoli, G0670 Emanuel Saliba, J0670 Emanuel Saliba,
G0733 Chris Attard, G0733 Chris Attard, G0759 Phoebe Muscat, G0759 Phoebe Muscat, G0643 Frank Refalo, G0643 Frank Refalo, G0679 Megan Farrugia, G0679 Megan Farrugia, G0647 Matteo Axel Buttigieg, G0647 Matteo Axel Buttigieg, G0617 Mason Grima, G0617 Mason Grima, G0632 Jade Schwirep, G0632 Jade Schwirep. Nerġgħu ngħaddu l-kelma lil Cynthia. Grazzi. Mela numru 25 G0611 Carla Apa. 26 G0728 Dejan Joe Vellagrima. 27 G0696 Henak Kurmi. 28 G0658 Matteo Brignoli, 29 G0670 Emmanuel Saliba, 30 G0733 Chris Attard, 31 G0759 Phoebe Muscat, 32 G0643 Frank Refalo, 33 G0679 Megan Farrugia, 34 G0647 Matteo Axel Buttigieg, 35 G0617 Mason Grima, 36 G0632 Jade Schwire. Komplu ntellaw il-polza. Grazzi Cynthia, grazzi Gejtu. G0654 Mary Joanna Dimek, G0654 Marie Joanna or Joanna Dimek, G0660 Eleanor Bigeni, G0660 Eleanor Bigeni, G0748 Harley Kaskun, G0748 Harley Kaskun, G0621 Emiliano Cefaj, G0621 Emiliano Cefaj, G0613 Giorgia Gay Stellini, G0613 Giorgia J Stellini, G0697 Clara Grima, G0697 Clara Grima, G0669 Emma Rapa, G0669 Emma Rapa, G0619 Leona Paċ, G0619 Leona Paċ, G0629 Ezekiel Sammut, G0629 Ezekiel Sammut, G0680 Sage Sillato, G0668 ħanerġa' nirrepeti, G0680 Sage Sillato, G0624 Abby Healy, G0624 Abby Healy.
Erġajn fadlinna l-aħħar waħda għas-set ta' 12. G0640 Alja Xerri, G0640 Alja Xerri. Nerġaw ngħaddu il-kelma l-Sinti għal sommarju. Mela, numru 37, G0654, Marie Johanna Dimek. 38, G0660, Eleanor Bigeni. 39, G0748, Harley Kaskun. 40, G0621, Emiliano Cefaj. 41, G0613, Joria J. Stellini. 42, G0697, Clara Grima. 43, G0669, Emma Rapa. 44, G0619, Leona Paċ. 45, G0629, Ezekiel Samut. 46, G0680, Sage Sillato. 47, G0624, Ebi Healy. 48, G0640, Alaya Sherry. Stankomplu ntellaw. Grazzi ħafna. G0651 Noa Camilleri, G0651 Noa Camilleri. G0626 Saskia Samut Taljaferro. G0626 Saskia Samut Taljaferro. G0606 Drake Cini, G0606 Drake Cini. Grazie. G0686 Lucas Sherry, G0686 Lucas Sherry. G0610 Nolan Sultana, G0610 Nolan Sultana. G0620 Michael Sant, G0620 Michael Sant. G0752 Matteo Mercia, G0752 Matteo Mercia. G0677 Thais Buttigieg, G0677 Thais Buttigieg. G0634 Antonio Camilleri, G0634 Antonio Camilleri. G0761 Thomas Pekar, G0761 Thomas Pekar. G0648 Isabel Attart, G0648 Isabel Attart. Thank you. G0694 Laura Camilleri, G0694 Laura Camilleri u bekk rġajna laqna settiħor ta' 12 u Sintja ser tkun qiegħda terġa' tgħaddilkom sommarju ta' dawn l-aħħar 12. Mela, numru 49, G0651 Noah Camilleri. 50, G0626 Saskia Samut Taljaferro. 51, G0606 Drake Cini. 52, G0686 Lucas Sherry. 53, G0610 Nolan Sultana. 54, G0620 Michael Sant. 55, G0752 Matteo Mercia. 56, G0677 Thias Buttigieg. 57, G0634 Antonio Camilleri. 58, G0761 Thomas Pekar. 59, G0648 Isabel Attard. 60, G0694 Laura Camilleri. Nkomplu round liħor. Grazzi ħafna. G0641 Nora Grek, G0641 Nora Grek.
G0757 Eili Jul Vassallo, G0757 Eili Jul Vassallo, G0639 Jade Chini, G0639 Jade Chini, G0717 Eman Camilleri, G0717 Eman Camilleri, G0623 Alaya Buġeja, G0623 Alaya Buġeja, G0671 Michel Azzopardi, G0671 Michel Azzopardi, or Michele, skużaw narġa, Michele biex nkun korrett, G0671 Michele Azzopardi, G0671 Michele Azzopardi. Grazzi. G0600 Owen Tabone, G0600 Owen Tabone, G0605 Majla Camilleri, G0605 Majla Camilleri, G0690 Theodore D'Amato Caruana, G0690 Theodore D'Amato Caruana, G0720 Terry Camilleri, G0720 Terry Camilleri, G0702 Cesca Grek Sagona, G0702 Cesca Grek Sagona, G0443 Giuseppe Mattia Camilleri, G0443 Giuseppe Mattia Camilleri, u bekk rġajna laqna settiħor ta' 12 wara din fadar l-aħħar ftit ismijiet li nantella u ħalli fidej Sintja. Mela numru 61 G0641 Nora Grek, 62 G0757 Aili Jul Vassallo, 63 G0639 J Chini, 64 G0717 Eman Camilleri, 65 G0623 Alaya Buġeja, 66 G0671 Michele Azzopardi, 67 G0600 Owen Tabone, 68 G0605 Majla Camilleri, 69 G0690 Theodore D'Amato Caruana, 70 G0720 Terry Camilleri, 71 G0702 Cesca Grek Sagona, 72 G0443 Giuseppe Mattia Camilleri. Grazzi ħafna Sintja. Bekk ħanaddu għall-aħħar set ta' ismijiet li ħankun qegħdin intellaw. G0614 Zek Falzon, G0614 Zek Falzon, G0627 Polej Cremona, G0627 Polej Cremona, nerġa' niskuża ruħi f'każ li mhux qed naqra l-pronunzja tajba tal-ismijiet, qed nagħmel għall-mutijaj. Nittama li qed nissodisfa b'xi mod l-aspettattivi tagħkom. G0616 Antin Vella, G0616 Antin Vella, G0661 Ivy May Bartolo, G0661 Ivy May Bartolo, G0631 Gianni Mizzi, G0631 Gianni Mizzi, G0754 Maraja Sky Kauki,
ġe 0754 Maraja Sky Kawki u bekk kif qed taraw l-urna żvujtat tellajna l-ismijiet kollha. Sintja se tkun qiegħda hekk kif il-kollegi jkunu waħlu l-ismijiet kollha taqralkom l-aħħar sommarju. Ħalli fidejk Sintja. Grazzi, mela numru 73 G0614 Zek Falzon, 74 G0627 Polejl Cremona, 75 G0616 Antin Vella, 76 G0661 Ivy May Bartolo, 77 G0631 Gianni Mizzi, 78 G0754 Maraja Sky Kawki. Infakkarkom kif għattilkom fil-bidu kellna setta tewmin il-riservajna post jekk ma jitlawx it-tnejn li huma waqt il-polza fir-ranking li għandna il-postijiet disponibbli. Il-tewmin it-tnejn li huma telaw irrenkjaw fin-numru tajjeb fil-polza, allura dak il-post li riservajna fil-bidu jiżdied ma' 60 post, allura ifisser li dawk li ġew minn numru 1 sa numru 61 għandhom post f'waħda mill-iskejl tal-Knisja f'Għawdex. Dawn ħajirċievu email mill-uffiċċju tagħna fil-jiem li ġejjin fejn nitlobkom twiġbuna skont li ħanitolbukom fuq din l-email. Aktar informazzjoni tkun ibbażata fuq din l-email. Ngħaddi l-aħħar kelma il-Dr. Mifsud. Grazzi Sintja. Bekk wasanna l-tmiem din il-polza għadħul fil-Kinder 1 tal-iskejjel ta' Knisja ġewwa Għawdex. Illum il-21 ta' Marzu issa saru l-10:05 ta' wara nofsinhar. Nixtieq nirringrazzja lill-kollegi kollha illi għenuni f'dan il-proċess. Sintja Kassara, Annelies Vella, Maġemba wkoll, Amelia Kalleja aktar fit-tarf, Sur Gejtu Farrugia, Felicia Bogetta, nerġa' nfakkar in-nutar, Dr. Robert Aquilina, mill-uffiċċju hemm ukoll tassisti Diane Merċieqa, l-uffiċjali fil-Kurja li qegħdin jgħinuna minn aspett tekniku u oħrajn ukoll, uffiċjali fis-Segretarjat Edukazzjoni Nisranija minn naħa tal-uffiċini tagħna li qegħdin jassistu l-ħin kollu f'ħafna ħidma tkun għaddejja, il-kapijiet tal-iskejjel ta' Knisja il-ħin kollu jkunu qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom flimkien mal-kollegi kollha fl-iskejjel biex jagħtu s-servizz u l-wi media ta' dan is-servizz li qed jagħtuna waqt dawn ix-xandiriet. Infakkarkom kif qalet tajjeb Sintja fil-bidu illi l-appuntament illi jmiss għal magħkom huwa għal nhar it-tlieta 26 ta' Marzu fit-3:30 ta' wara nofsinhar fejn ser ikun hemm il-laqgħa għalikom ta' informazzjoni fuq l-iskejjel, aktar dettalji tirġivuh kif spjegat tajjeb Sintja. Ir-reġistrazzjoni mbagħad issir l-għada l-4 27 ta' Marzu fid-9:30 ta' filgħodu wkoll tkun xandira diretta dakinhar ħajkun hawn kallajrit magħna Father Charles. Ma jifdal li xejn ħlief nifraħ lil dawk kollha illi pplejsjaw tajjeb illi assiguraw irruhom post fi skola ta' Knisja inqawwi qalb il dawk illi sfortunatament issa qegħdin b'diżappunt, però nerġa' nfakkarkom. Nassigurakom li s-servizz edukattiv jingħata mill-qalb mill-iskejjel kollha. Importanti aħna bħala ġenituri il-ħin kollu nibqgħu nagħmlu l-almu tagħna tul il-vjaġġ ta' tawliedna fl-iskejjel u lilin. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Grazzi ħafna.